Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG nedari. I am a lady animakore 30 years with 2 kids. My husband and I stayed in South Africa for 5 years. We relocated looking for greener pastures, but to be honest, hapana chaifamba. Taingoshandira rent, transport and food. So my husband sat down with me and told me kuti takudzokera kumusha. We came back to Zim and takashikira kwa bamkuru, his brother, sevanhu vanga vasina imba. Takagara for a week and my husband left to go back to South Africa. Achiti kune Maria akashanda yanzi auye kuzotora. He asked me to be patient with him and promised to come back soon tochaga pedu pekurenta. I trusted him. Akasimuka akananga ku SA. I waited for a call or message. Muna achiti ndashika, but nothing came. I tried calling him and texting, but his number was no longer going through. I was so worried. I even asked Bamkuru to help. He tried calling as well, Ichiramba, so we went for a week, hoping he will reach out kuti agafamba mushe, but hapana chakabuda. After about 3 weeks, ndipo pandakanzwa kuti munhu ari kugara nemumwe mudzimai, a South African Zulu lady. This really hurt me zvekuti ndakapinda mu-depression, apa ndanga ndakazvitakura. Bamkuru vakanditi garai mainini, and he was taking care of my health needs and everything that we needed nemwana wangu mukomana, a 4-year-old. We stayed for 5 months. I would help with the cleaning, laundry, cooking, kese kaida kuitwa, just to help out semunhu ari kuchengetwa. KVG, zvakangooma. The tension started building up between myself and my guru. She started blue-ticking my good mornings. Nyaya dzakatanga kuita shoma, making it clear that we had overstayed our welcome. We didn't have anywhere to go. So after giving birth, with preparation yakatengwa na bamkuru and bills covered by him, I decided kutuenda kumusha kuna amai vangu and explained everything to her. Thank God she took me in and sympathized with me and my son, a newborn daughter. Nichingosimba, I asked Mama kuti ndisiye vana nditsvage basa, and she agreed. I had never worked Mumba before, but I had no choice. The hardest was leaving my baby at 4 months. I found a good couple with 3 kids that took me in and have worked for them for 3 years. I've been sending money and groceries to Mom. To be honest, zvinhu zviri kutofamba. My hot topic is, my husband came back kwakusvikira kumusha kuna mama with groceries nemari $250 from South Africa chikumbira ruregerero. My mother is the one vakazosvitsa shoko kuti baba Brandon is back. I was shocked to hear her trying to convince me to take him back. I was very disappointed to learn from Bamkuru that he has a child with a South African woman. My mother is begging me to take him back, saying the world is cruel for single mothers. She says, if not for yourself, do it for the kids. They need their father. They are too young also. Here he has been begging me to forgive him. My kids are growing up. Kumusha, a life I never wanted for them. I'm working as a maid. I hoped life would be better, to be honest. Taking him back means having a present father in their lives and shared responsibility for them, and a better life than yandir kurarama. Rudo naye, I won't lie, handichina, but I can endure a pretend union for the sake of my kids. Guys, I'm conflicted. Ndoita say, should I give my husband another chance or continue to suffer with my babies, hoping to find murume anondirora nevana vangu vaviri? Please, isai nyaya yangu kudari. Hiyo I hot topic yetu yanamhlanje. Thank you so much, Manwe. On 0772162651, Hedari, our hot topic, Munaitongo say, Muchacho phone pa 0772162651, Sungunukai Rakari, with Tumirama voice notes, just under 60 seconds, muchitudzo kuti anobatsirika sei mudzimai atinyorera 30 years anevana vaviri manzwa nhau yake nemurume wake akambotiza adzoka and yeah, pakangooma. Star FM, hello. Hello, hi KVG. Good, thanks boss mate. Abasa mafona enderera nyumberi. Unoona kuti nyaya iri kunetsa apa ndekuti murume uyu akambotiza, handizvo?
ndizvo. Ambotiza inini pfungwa yangu ndeyekuti izvezvi ngaambochengeta vana even uyu asakazogara naye, ngaamboratidza kuti iye ari still nekuchengeta vana before uyu amhanya kuti ndidzokere nemurume asiri responsible for the kids is for now. Asi akazoratidza kuti ari responsible for a time yaanofunga kuti maybe a year or maybe 6 months depending on the discretion yachamupa. Ndoona kunge anogona kuzosvika padecision yakanaka if the father is putting effort. Okay, so chikungoti apa omira kuti atore baba back achimboona kuti vari kuchengeta mwana, ivo vanenge vachifambidzana here, vari kuita seya? Aiwa, zvekufambidzana ngavambomira izvo. Uyu ngaambodzoka kuvana vake onyatsochengeta vana kuratidza kuti achiri kuda zvemhuri yake, nekuti anogona kungodzoka futi omurova paper 2 imwe nhumbu, no progress. Thank you so much for that. Tinotenda 0772162651 zvakangoma mfunge. This one coming in 112 last digits of your number. You say inini I feel kuti dai angosiyana ake nazvo oita move on life yake. Another one also coming in says inini ndinongoti why do you like to give munhu a second chance iye achida kurwina life yako, decision ndeyako asi pakadai I feel you should just move on with your life and leave this man behind. What your mother is saying is true.